Mai Matthew tu alura pe Yesu Krista zan ga so salam pe khaye thanai inu Matthew songa tin khani bo dat punya sai ka khain chu bo hai alu Christian RINGTING ga pum ta nei chu bolam ga tin khani ye ali nu ka khain chu bo hai se indelo chu ja din mutinga mala pa bu ga tin sai ka khain chu bo hai si tingon to empower we adi ka khain chu bo hai si aliu hupuina siu ti bamboe khadi ka khain tiu bo haisi aliu go malum tingwang ku ka khaija pago pum tan dora lain masai pago lungsa khai bolu tora lain khadi pago thoidam aliu nai khat na ko RINGTING lo tora lain den bo haisi ka khain tiu boe. It is an act of faith ka khain tiu bo haisi malum bogo ngam kap khalei sibo ngai mi tu ke aliu haisi tija hipina mai khat tija lung mo zaina aliu nai khat nai ka go RINGTING ga tingwang go pum tan ha aliu RINGTING ga paging pame kadi ka hiambori tu ngam lu ra kadi hipina ri tu aliu aphe ngam lu ra aliu tingwang go pum tan ha paging pame haisi aliu ka kheng chi bu ka su lu ta ro ye sina thanai iniu tiu songa tija lamatai tija khain tiu bu ka so ali pom tan to lu ra len tiu ra lo chu bu lam ka lam ba tai chu tin to khani ye right to bo lam ni sai we must pray in the power of the Holy Spirit masan bo hipina go pom tan ka ali ka khain tiu ra ye khadi masan bo hipina ni zu khai ba sai chu ali ka khain tiu ra ye je rai je tin to khani ye ali ni romai ta sat ko makai saru ka pui biting ka ati je ro kha ye masan bo hipina haisina aliugu kaswan baga ingkha khai biye jiwe alini tingwang ku ga detiu za ali non ma chi bazaina detiu za tingwang to alam ra lo tingwang ku ga detiu ka khain chu lo chu ja lam simak za bambon ka khain chu ra bo jai simak za bam ka masan mo hipina na aliu tu ingkha khai biye aliu sung chu ja tingwang to pau khaye ka khain chu we jiwe Kadi Ephesians chapter 6 verse 18 kati filam tingga masan bo hipina go pumtan sai suija masa zu khai ba sa chi ka khain chu lo chu se kati ro khai ba me kadi jut makai go de len fui sang holo sanai ali rapi su ni di ja pa ministry kadi ga kam ma tinga in son machang ja mai ji su ma wan ga pa ji su ma ji ja ji su lu ja atu ja pa bam ka zingbo pabam khat gat talusa pa beauty ngo to important tane pa beauty ngo ku ga ka khen chi tane chi je si zaina pa pogo ministry ga pom tan ha se daw du za indian chi ja pa nu ta khai bo bam hi na ga tingwongo lat lui din tu khabo po khai bron na mak za ka ti khabo ron na mak za theniu mai masai de kom mai mara mai de wak mai wamam ta di pelu ta di zan ga so to Japan bi we khai bi bo ali ngol we se kumja aliu di hatu ja tingwang na mai khatu ja tu ja aliu ministry tu ja tingwang ngam kam mai ta di kam ma pam ta di tu ja aliu tingwang na mai khatu ja na aliu tingwang go pum tan nai ma cha na lu tau ja aliu lung ra ne pe ge ba me se hai se aliu ka khain chu bu ka su tau ra boy adi panya pa ka we must pray by faith aliu malum bo zamza kain chirai aliu ni hebrew gru kha gustro ka tu sa ro khai bo ngolwe mai khat ni di malum bo zamma ding on to bikim khai ngam ma ge bikim khai ngam la ge jiwe lamra tingwang ku kam malum bo mai khat sina tingwang ba me adi pa ku ko wong mai to pa ne ta thot pi e jibo malum sak ra bo e ji sa gru kha gustro ka ro khai bo ni ngolwe sina ali de ka khain thibo tinga tingwang ku ga wa mu tinga tu ali malum siak za ali nu khang bo hai setting on bi haraboi won tang haraboi chiba malum se nu khain rai James ka go thro ka pui ki bu tinga so ko mai na tu ja tingwang ku ga ting ting daw lu ra lai ting pi khara lai khain mu tinga atu ja malum masa mo chi mi sai malum kanyu kamma ke sai tu liu ta kumja sibu mai gu malum ha se ting ka ni hun khang hun kyu hun khang mu kumja amana cha me cha James ne sina ali de ting wang ku ga
uang mutinga tingong ko ka khen chu ting aliu malum sak sak tingong na pikara boy tau kara boy chu malum sak khera le pagi Pamei situ sai aliu rat thoi hase pum tan pam rat thoi masai tingong na ken ka khabarat thoi chu ra boy asum baganiu we must pray in Jesus name Jisu zan ga so aliu ka khen chu ra ye Jisu zan hase pum tan pam zan masai pum tan pam you way je body ne silwe de do tip ting ga pa haise ka sai ba so te rings felan mi boy adi do adi za pa zan ga su tingwang na pa ko ga tinggen lam ti gadi wa pakyang na ga ti za Jisu ko ga tingwang ne pa piu tingwang ne pum tan pakyang sa pi kai mi boy sinio aliu piu tingwang ko wang tinga aliu rap Jisu zan thil lo za aliu rap Jisu zan ga so ko pum tan zaw lo za aliu tingwang ko ka khera le pagi Pamei sitiu tinga ali piu tingwang ne tisa ali nu khembo ko rathoi ali nu khembo nam se pi khera boy ali rapi Jisu haise ali nai tingwang ali piu tingwang ka ga hase ali ko alam pau tisa mediator masa advocate tisa amma piwe ali ko intercessor ali lek zaim na tisa tingwang ko ga aliu sung tuza kheng khai alam khai ja ba bom piwe sena bazan ga so aliu malum sak malum mozau lu za ati pe ting wo khai matinga aliu ra to se siu khai za pi khara boy gospel zone krimatai ko kru su krimatai ka pa ra chu ka mi boy bazan ga so aliu ne kheng sai se pa ni pi khai bi ra boy kam khai ra boy se san sak ja ro khai bo pi ka bi ne ko lo sena aliu di Jisu zan ga sakulam sek ko pum tan zau za liu ka khen thura le pagi Pamei adi pas THIUBO point sai ding wango chu ding ga liu ka khen chirai we must pray the will of God or according to the will of God ding wango chu ding sai sui ja liu khen chirai je baram bara aliu ka khen chu mak ha ga su aliu biu ting wang haira aliu lung sun aliu ko maning maku rise up si kami boy sina aliu ka kheng THIUBO tinga tuja aliu rapya Jisu ne di homai dung ko ga ka kheng chu lam ka ti kha bon ga tinggen lam non chun mo ko cha ka ti non chun mo chu lo cha kheng lo cha kheng chu lam ka ti khami boli no ngol wai adi wanglan ja get samani karenga aliu rapya Jisu ne palung sari ja ka kheng ti bon ga adu ja ba piu ko ga su yesai hai bo piang hai se magen tu tru akheng rabo piang hai se lu thoni ka lo te ja ka kheng chi mi boy siu ta di achun ma gai no chun mo chilo te ja ra pe su na piu ku ga kheng mi bo kum cha aliu di tingwang ko ka kheng chi tinga tingwang nan chun mis aku ka te ka lo nungu chun sai sui ja alai pi ka lo di wang tang ka lo te ja kheng ra boy aliu new gospel First John chapter 5 go 14 15 of his sai aliu ni pogo tuning sai su ja kheng sai aliu ni kheng mora to se pa ni su khai bi su khai ra boy ka ti du ni kheng bo hi na se no to se ra boy se se ga promise to ka pu no lo we sina aliu di aliu ra to ha se ting wang ku ga ya tu ja aliu ni kheng bo lu to se bra to ti ni to sai pogo tuning sai su ja aliu ka kheng ti ra le pa ge Pamei ira pa ni aliu RINGTING ga pi kam khai kani bo aliu leng with THIUBO hai se aliu som de ting wang si diam boy aliu lung chun ha se si diam boy sinio aliu lung chun ma sanja aliu go lu ni aliu go ning ha se ma sanja ting wang ko aliu ka kheng chi ra le pe geng Pamei khadi pogo chuning sai su aliu ka kheng chi rai aliu ku ga pa ni pi khai sai aliu ne kheng mara to se kam khai sai se aliu ting wang ken di leng tin pi khara boy lung khara boy ten khara boy chu aliu ka khen chu si rai sitiu sai aliu rat thoi hai se pum tan bam mo rat thoi khadi khem bo rat thoi mon tam rat chu cha lung ra boy aliu Christian RINGTING hai se desa hipuina aliu mik di pri mik niu mon tang ka mau hipuina ri pian cha lung bam bo RINGTING ngai sina aliu tingwang go pum tan ha se pe ke Pamei ai ma chang na aliu hipuina ri do ngam tan cha khade ka hiam bu do aliu ngam ja lung nu ra lai aliu pe ke Pamei sina aliu lung nu ra lai aliu
Baging Pamei Sena Aliu KAKHENG THIUBO Haisi Aliu Christian RINGTING Le Pum Tanei Sena Aliu KAKHENG THIUBO Ga Aliu Neglect Miduke KAKHENG THIUBO Haisi Aliu Le Bangrit Juza Aliu Maning Miduke Sibosung Haisi Aliu Le Apau Agabo is a privilege Juza Aliu Maning Kaluke Lukaluke Adi Hai KAKHENG THIUBO Haisi Aliu Tingwang Pum Tan Daura Le Tingwang Nung Sakhara Le Tingwang Mut Hitam Daura Le Aliu Demo ngam kam me hadi KAKHENG THIUBO Haisi Aliu Malum ku ngam kam khale jibo mangai masa ali demam khe ju matiu ku ga tau khaye ti khai kami baga king khai siu khai mai matiu ne periga ali pe ting